Sanibonani nonke, ngiyathemba niyaphila. Today ngifuna sikhulume ngenye izinto eseyihluphile kumaskandi. Indlela abalandeli ababehave ngayo nangezigameko ezinokwenzeka kumaskandi. Umaskandi sekuwumculo osuhamba isikhathi eside uzofika lapho khona namhlanje. Kube nama-challenges akhona before namanje kunama-challenges. Kodwa kuba ngathi kumaskandi into mayifika kubalandeli as i-final end product, because nje umuntu olandelayo umaskandi olalelayo uthenga ithikithi uyosupporta ama-event and everything, indaba isala nomlandeli. The way esilandelayo amaqhawe ayikho healthy, it's not good. The way esibadefenda ngayo nezinto esizikhulumayo online asijabulisi. Kube nezigameko lapho ezenzakalile uthola ukuthi kugcina kudlula umuntu emhlabeni ongumlandeli ngamaskandi. Maybe umuntu uyaziwa ngey'nkulumo ade eyikhuluma, kodwa uthi uyabheka ama-post ashaqisa umoya, shayisa ngovalo, ubone ukuthi ubuntu abusekho kubantu. Kunentokazi esanda kudlula laphana uzulu ukudlala amakhosini engathi umoya wayo ngalala ngokuthula. Ama-post ade ku-Facebook ade buhlungu ngenye indlela, and abantu ababhala izinto nabayikhulumayo intsha okusamele ikhule iba abantu abathize abakhulu kusasa, abaholi bazoba ubaba bemizi, omama kusasa, kodwa abantu besilisa ababhala izinto kakhulu, izinto ezivile. So this dark side ekhona kubantu besikhandu maskandi, angazi buyaphi, angazi idalwa yini, because nabantu abananhliziyo. Into umuntu ayikhuluma 4 years ago ungacabanga ukuthi iphelile, isazobuya bazoyisebenzisa kulonyaka masekwenzeka something ukuthi uyakhumbula. Umaskandi akusiwona abantu abaxolayo abalandelayo, abantu abangakhohlwa, abantu abanenhliziyo ezilikhuni engamatshe. I wonder the way esilandela ngayo amaqhawe amaskandi wona ahappy yini. Kodwa amanye amaqhawe abanye abaculi kwezinye izikhathi iy'nkulumo abayikhulumayo somehow ziyabenza abantu ukuthi kube ngathi bayilento abayiyona, because i-behavior yakho iyona ezolawula abantu abakulandelayo. Angithandi ukukhuluma ngabanye abalandeli bamanye amaqembu mina. Ngithanda ukukhuluma lo muntu engimjwayele, engijwayele nokulalela music wakhe. Ngithanda ukukhuluma ngoKhuzani. uKhuzani i-behavior yakhe, the way ayiphatha online, is the most attacked artist ever. Kodwa usuke eyikhuluma izinto ezihlekisayo, izinto engenahamba, kodwa inhlambe ebheka kuyena ngiyakutshela wena. Bese kuthi umuntu uhlala ekhuluma izinto egodlisa amagama nezinkulumo kubantu, hayi uright, uyabhoka, ushova inkani. So we don't understand ukuthi kusebenza kanjani. Umuntu who's potentially perpetuating violent uyena oright, but umuntu engathi noma ekhuluma eyikhuluma into ehlekisayo, into engavula i-debate ukuthi ikhulumani i-debate about something, cha uyabheda. Landwe izinto ezindala kukhulunywa ubone bezofuna ukukhala, kodwa the same person abamlandelayo bona unezinto ezibuhlungu ayikhuluma abantu besimanga, buhlungu angayikhiphi kahle kubona iqhawe labo. So I don't understand ukuthi lobumnyama, this dark side kubalandeli ngesikhathi umaskandi ibuyaphi nokuthi idalwa yini. Baningi abacula umaskandi sebashona, baningi abantu abangezelwanga izinto zokuthi kuvalwe into ezithize njengemkhokha nani. Abantu ade bephila before bekunzima ukuthi impilo yabo prosper, ukucula bekunzima. So I think bebe resort ukuthi bayofuna imithi, behambe ukuthi umuntu ayofuna ukuthi hayi lento engiculayo abantu abangireceive ngendlela thize. Bayobona inyanga ifike basiza umuntu abe right, bengireceive kahle, aperform umuntu ufika isikhathi ukuthi adlule emhlabeni. Yabo lo moya loyo owawulandile lapha ukuze udume kuze kwenzeke yonke lento, wena usushonile. Uma ucanga uzokwenza kanjani lo moya lo?
uzobaphozesa labo bantu labo. Bazobhiva kanjani? Angeke bebe right. Izinto abazoyenza azibi right at all. So kunezinto eziningi difficult deep ezenzakala kumaskandi behind the scene, and there's a lot of going back and forth ngendaba zezinyanga ukuthi izinto ayiqondana kahle, umuntu esekulungisa impilo yakhe ezama ukuduma, because umaskandi nawo ufana nayo wonke nje music onormal, kunobunyama behind, kunama sacrifice enziwayo, kunezinto abantu abayi-acceptayo behind the scene, bethatha iy'nqumo ey'thize ukuthi bedume, bethola amagigi, bethola izinto, besacrifice izinto ey'thize okuyizona ey'hamba zibe inkinga ngokuhamba kwesikhathi down the lane. So abantu abazosafara abalandeli, abazozwa ubuhlungu, abazoba ney'nkinga, abanye begcine ukulalana, omunye agcine nje ashintshe. Umuntu uthothi uTikTok kunabalandeli abahlala be-argue-isha, abahlala bekuphikisa, bekutshela izinto ezimokhuzana. Mawuthi uyalalisisa umuntu, lezi zinto ezikhuluma ngokhuzana imbono yakhe nje, uzonda ukhuzane, akamazi, abazange bebonane anyway, nento eyodwa ayishoyo akanayo proof yayo, akutshela i-competition ukuthi yamosheka ngenxa kakhuzane, kodwa kunomuntu oyiphusha ethi hayi amatshotshi ayabheda, lento yama-awards eyiphusha, eyimosha, eyibulala ukuthi leyo nto le ingenzeki, bulala imicimbi yopucuzeko, ebulala imicimbi yokhuphuka nezakho, amosha because umuntu une-following, elokho ufaka lo mqondo ethi amasimba lo leya lapho iniyenza lapho, bulala ikusasa lo mcimbi loyo. If utshela abantu ukuthi umsangano umcimbi othize uyicike elikhulu, wenzani? Imuphi umqondo ufaka kubalandeli? Ukhanda ini? Awukusikho ukumosha lokho, and abantu ba-happy bese kukhala bese kuba nokuvalela, ngiyavaleleka, wara, because abanye abantu ba-good ekwenzenye izinto bese beba ama-victim. They are very, very good ukuphusha i-agenda yabo, and then bese beba ama-victim. Low behavior leyo inobu-narcissistic phakathi, because wenza into knowing very well ukuthi uzorecta kanjani. If izinto zihamba indlela, hayi wena usuyi-victim. So angazi ngempela ukuthi lobu bunyama lobu esibubonayo obuhlale benzeka, because bukhona, kuyasotshisana kuma-comment, kuyasotshisana ko-TikTok, kuney'nkulumo ey'phumayo, umuntu avele angene awuthuka nje uBlue Nation, awuthuke ungazange uze usho lutho umuntu, bese kuthiwa uyabhoka umuntu, uyadlala kumaskandi. Kunabantu abangeke luphele usuku engakhulumanga ngokhuzana kuma-videos wakhe. Who will never ever stop talking about ukhuzana usuku nosuku kuma-videos wakhe, ngisho kuthiwa ayimfana ukhuzana, njengento mother of all, sekungenile igama lakhe lingene ukhuzana. Ukuyona competition ukhuzana cha akekho uzobe perform as a guest, baningi abazobe bekhona, hayi igama lakhe lingenile. Ufelani ukuthi ungasenkandla by default nayo seyasolwa. The same people labo bephusha lonto leyo, abantu abangafuni lutho ngeqhawe labo, abangabulala umuntu, abazothi mase bebuye la bezoyidefenda bese kubukana ama-Blue Nation anjani. So I don't understand mina ukuthi kwenzakalani nanokuthi iyolungiseka kanjani lento, ngoba ezinye izinto zizibeka nje abalandeli, kodwa ke bafundiswa vele abanye ukuthi ibani nje emculweni. Mina ngiphakathwa kahle emculweni, abangithanda nginike ama-opportunity, ngiyavalela lento lokho ingena emakhanda, bakhula nayo abantu, bayiphila baze bazi ukuthi everywhere makumele bekhulume bafanele bedefend ngisho into engekho, lento engenamsebenzi. Hlele bebuza abantu ukuthi ubani wayengekho, kanti imicimbi yonke sekungeyakhe loyo mculi loyo, ubani engekho, futhi ngeke kuphile ngaphandle kwakhe lo mculi loyo, because bayamthanda. The way esidefenda khona nesenza khona izinto, ungaze ufunde khona sikholayo, akutholwa lutho la, uku-enjoya nje kuphela ukuthi kumnandi ukulandela umculi thizeni, that's it.
ukubhukana online kuphelela lapho akukho kunye. But the way abanye abantu sebeyithatha ngakhona is not alright. Lobo mnyama abantu displayayo abujabulisi because abanye uyabona ukuthi the way yakhuluma ngakhona impela angabulala impela abulala iqhawe lakhe. Iqhawe linganandaba naye engeke limsize shathi une accident endleleni elomdlula nje kanjalo elingamazi nakumazi but uready ukutshela sohlangana alelo umuntu angamazi ongenandaba naye because lawo maqhawe lawo sokhulumela they don't care about us. They say they do but they don't. Abanandaba banendaba nefamily yabo, ingane zabo, ihloko zabo, abantu abasondele nawo wena bakwazi noma umlandela kanjani uxawe nabantu ko TikTok ubafusekisa yonke indlela abanandaba nathi. Ilokho kumele nikwazi kuba nendaba ngoba nakho ngesikhathi leso se-content ethize edumile wena oyenza ebonakalayo ukuthi yanyakaza wena oyenzayo ukuthi hayi umphusha kahle kuphela but abanayo indaba. Abafana bakweminye imizi abayiphelayo abafana nathi balingana nathi abanye bancane kunathi so asikwazi ukuthi sibe kanje ngoba lezi zinto esizikhulumayo asikwazi ukuyi-reverse. One day lawo mavidiyo ayo-resurface ukuthi unibuka umuntu kanje and akumnandi mase uthi ubuka back bese uyayibuka ukuthi umuntu onjani ngakhulumi kahle ngezinto because kusasa sokhula uzowabuka le mavidiyo ngeke ube proud angeke asisamini ukuthi senze kahle singasikhombisi nje ubugovu nalezi inhliziyo lezi ezigobile esinazo sisupport kahle amaqhawe wethu amaskani siwasephambili zingenzeki izinto ezazenzeka gcina sekubulawana kungenasidingo noma ungenzani when it comes to amaskani ngeke kushintshe lutho the way izinto ezihamba khona izoqhubeka ngakhona shathiwa kunento ongayithandi kanjani izoqhubeka yenzeke lo nto leyo. Is a system in place ebekiwe to challenge the system kunzima. Even if you become the part of the system angeke uzuyenze change because iyasethwa kanjalo so it's either you join them or bajoin kunjalo nje emhlabeni kunezinto esingakwazi ukuyishintsha. Enjoy umculo wabafowethu nezinto wazi ukuthi icula kahle siba support sihambise emicimbini yabo njengoba zibe kune 15 years celebration kaKhuzani abantu bayakhona bayo support abanye abacubozo bayakhona to support them kungathi kusasa abaculi besingabasupport bengakhala umuntu nawe beseve imali agcina abantu benganamali sefuna ama donation after all this years ade beqashwa ngemali ezinkulu bethenga ibhaza zemonto sekumele mase beneke futhi kumele bezodonatela kumele nawe beyiphathe kahle bebheke ilife abayiphilayo ukuthi iyahambisana yini nesimo sabo lokho nje ngiyabona kahle.